Kangoli stage loidolijo idumuni bodabodan ebuoboete kobala sebe ekidiokota lotok kano etam totorkesida aikeuniti asine luelose. Ija sero nonoi tamza kirka de bodabodan da neda akinjide kerebe mami jinga pitongana gena lomna kolona kolona loma do de do nyama nyo isiponi zuli tamsa monya pugani arecha itaki ingara kitunga do bare tongpo lulu bar ko kongul mam kese kotu sungpo kesi mo ngpo le pore kese ba kote ngara kina ise. Paul Oluka ebodaboda kolomunite kote ma peduru nges ebalebe eraido kesi aipumonokini pikpikin kanuiti asine elu Akinyet lwekia Rose. Akinyet amene sai mata inyeta ngine sawa se perni pipikino rot pipikine kidio koto kwana amene so kwana ra se nyakar pipikino bongo so reria empisida awolio singul da kere mami di wanyna radio pe doro kwana ngai na kesa ko simon elo sisida erailu ditagugo uti ko para kirodonye kansela serai nguda ler da kita kujangi na dobro kwana ngara kino ponali isi ngara ili puza pugani bare cha itaki obo ngara kitwa lo Lucie bodabodanda kes epole lulu kanuiti asine ikalu Elairatos aijal aichak pikpikin ise bodabodana akirono enyitang angero kisiso no imeremot no yageona tupuru pamngona kertongo eboyengo ane ijadum ilukumni arme pedote etodanya Akinyet lose amairo na unikujo nesation sini jari sono erona imana no adolok spaki Uganda Aswam ikeboro imonjo na kiada una konyada nala dolok na tungana na ichape kata lukumni uni dagola sabuni lukumni wongo so do jesulo snele Uganda ra na okokere de polo Uganda lala konye tungi disboni meda to Uganda the rest kere ekupataro Akinyet araibonat apeteroli neskwana ekwelario kwa muria kiding ilukumini kanya kwata kanyeuni ka ilukumini kanya pe akwata kanyelita aparashiache kode parinenda Kanuka TV East Patrick Eteu kwa muria.